Hai, ketemu sama saya lagi di channel Wan Kun Haji. Suasana di pedesaan. Vlog. Lihat ramen. Bukan kawarung yang ngawan kawarung masyarakat unggul nembe kawarung kadinya sakedap. Oh, kamana ya pamu? Oh, kayan kampung halaman ekspos. Panorama alam. Angin sepoi-sepoi bos, sejuk. Tap ekspos sebelah sini bos. Ada kolam balong gede sudah nama. Suasana siap bos, suasananya adem, sejuk. Lokasi di area Cihideng 2 Tasikmalaya guys. Suasananya seperti ini. Kayak kada langit, perlu dijaga bos. Nah inilah suasana kampungku, kampung halaman. Lanjut episode berikutnya part 2.